metu lah. Saya aja gerak, metu pisan. Sitok. Bene sebentar nono udah metu nih. Kurang mundur. Terus sampai akhir. Nah, ji loro telu tok nah sik, tono tok jul ben metu. Loro isan. Ben. Bene. Metu. Kan. Metu nih. Oh, terus ben metu nih. Cus, api. Tokno kuwi. Terus bene. Bene terus. Bene. Ben terus. Terus rada cedekno. Terus ben apa kuwi? Terus ben ujut terus. Ada perlu. Terus. Coba terus. Ben ujut toh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum. Ujut toh. Terus. Fokusmu. Terus. Kebiar. Hilang kan. Hilang kan. Aduh wah mau. Yang beri mas. Itu apa sih? Apa? Nyala bene. Terus rekaman. Terus rekaman. Arahin aja. Saiki padang no. Tidak bisa. Padang. Pol lagi. Pol iki. Pol. Mau dibilang Indonesia. Wujud toh. Aduh. Terus. Tok arahin aja bene. Jangan aku. Pocong. Yang beriku enak Iwan. Tuh, apa aku merinding ya bene. Terus. Gede no. Ben ujut terus. Ujut toh. Aku ora nyapa-nyapa. Terus. Turno dek arahin lagi. Momen bagus ini. Bentuknya yang mati ya ini. Macam bentuk tedak mibel. Astagfirullahaladzim. Malik mas. Wong wedok malik. Ngomong mas deh. Iya bener nih. Masih nunggu perpus sih. Ngomong masuk. Gitu. Cukup gitu. Kursi iki berarti. Ada berarti. Ada. Kan tidak ada cahaya. Enak wis. Terus. Ya, berupa klinker. Ya, ada berarti. Tapi ada enggak bisa. Ya, enggak bisa lihat. Nunggu. Terus. Loro mas. 2. Cah cilik-cilik. Anak kecil-kecil. Kena mas diwaca. Bisa. Lah cah cilik-cilik loro kuwi. Lingkungan.
Dolanan ngono. Makane kuwi. Ya cilik loro ya. Kuwi. Cek mandek, cek njajal mandek. Posisi mandek. Dia mau keluar gitu. Mau ngalih itu. Terus. Asap mas. Ya memang ya bentuknya ngono iku. Asapnya bentuk tekstur. Ini ya. Cenderung ngalih lek di barang. Ya terus. Sampai sing tewenang gitu. Ngalih. Hilang. Ngalih. Iki enak nang kene. Kayak dolanan cetek kuwit lho. Mecah kan. Ini jajah lur.